Katedra. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra donosimo predavanje njegovog preosveštenstva, episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja na temu Crkva i nacija, koje je održao u četvrtak 24. novembra ove godine u svečanoj dvorani Srpskog kulturnog centra Svetog Save u Subotici u okviru ciklusa predavanja na temu Sociološki i etički izazovi pred hrišćanskom sviješću danas. Pomozi Bog svima. Postavljam da ova tema koju smo planirali za večerašnji susretni razgovor vama nije nepoznata. Čak mislim da smo se u raznim prilikama opširnije ili sažetije te teme doticali i ranije ovdje u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava. Posle uvodnih razmatranja o etičkim i socijalnim temama, naročito u današnje vreme, pred našom hrišćanskom i crkvenom savešću, ja sam hotimice odabrao da večeras počnemo upravo sa ovom temom odnosa crkve i nacije, iz više razloga. Jedan od tih razloga načelne prirode jeste to što sam pojam nacije pokazuje izuzetnu vitalnost. On je nešto prosto imanentno ljudskome rodu. Čovečanstvo na neki način oduvek postoji ne kao neka bezlična masa, nego uvek u obliku konkretnih naroda i jezika. Taj fenomen je toliko vitalan, toliko snažan ljudskome rodu, da ni najjače ideologije modernog doba, zasnovane na nadnacionalnom pa i antinacionalnom načelu, kao što su bili nacizam i bolševizam, ne samo što nisu uspjeli da iskorene nacionalno osjećanje, u prvom slučaju, primjer radi, u korist nekog pojma novog čoveka germanske ili arijevske rase, gdje se prevazilazi pojedinačni naziv raznih germanskih i drugih naroda. U drugom slučaju u korist takozvanog sovjetskog čoveka, koji je također trebalo da bude zamena za svaku nacionalnu oznaku i samoodređenje, nego šta više su ti totalitarni sistemi i ideologije dobrim delom, ako ne i najvećim delom, pali upravo pod udarom neuništivog nacionalnog osjećanja naroda zahvaćenih i porobljenih tim ideologijama. To je jedan razlog. Drugi razlog je što, pored te duboke ukorenjenosti i neiskorenjivosti nacionalnog u ljudskoj prirodi, ona je u isto vreme nešto veoma fluidno, krhko, promenljivo, nestabilno, ne nestaje, ali se veoma lako i često transformiše tokom istorije. Ponekad u dobrom pravcu, ponekad, kao što je slučaj, nažalost, sa nama, Srbima, i u rđavom pravcu. Tokom čitave naše istorije, a posebno tokom naše najnovije istorije, gde smo mi žalostan primjer nacije u delimičnom raspadanju iznutra. Samo od nas na ovom prostoru se sada roje nove veštačke izmišljene nacije. I to je također fenomen koji nije samo
rezultat spoljašnjih, političkih ili drugih pritisaka, razvoja, trendova, kako se nas kaže, nego je i ipak alarm koji ukazuje na neku unutrašnju, dublju krizu identiteta u nama samima, jer ipak nije to tek tako lako, ne menja se nacionalna pripadnost ili nacionalna samosvest kao košulja ili kao bilo koji predmet za trenutnu i privremenu upotrebu. A vidimo konkretne primere, ne samo pojedinaca, nego čitavih slojeva našeg naroda, nesumnjivo istorijskih delova našeg naroda, organskih delova našeg naroda, često onih koji su bili i vodeći u našoj istoriji, koji sada sasvim lako preko noći, isti ljudi u istom životu, odjedanput izjavljuju da nisu to što jesu, nego da su nešto drugo. Ili treći. Treći razlog za odabir ovakve teme za večerašnji razgovor jeste jedna neprekidna i nepravedna optužnica s jedne strane protiv naše crkve, naše pomesne konkretne crkve ovdje, a sa druge strane protiv našeg naroda, sa raznih strana, uključujući i taj odrođeni njegov deo, taj deo koji se odriče svoje nacionalne pripadnosti i koji je danas, nažalost, najglasniji i najbezobzirniji u tim nepravednim napadima na naš narod. Optužnica protiv naše crkve je dvojaka. Od svih, da tako kažemo, antisrpskih, a iznutra gledano antinacionalnih snaga, ma šta mi je njima mišljenje, ma kako ko njima gleda, crkva se, naša pomesna crkva, uporno, a sasvim neosnovano, optužuje kao neki glavni krivac, dežurni krivac, generator navodnog srpskog nacionalizma, šovinizma, hegemonizma i svih drugih izama koji nam se stavljaju na dušu. A u isto vreme od onih koji sebe smatraju srpskim nacionalistima ili srpskim patriotima u boljem slučaju, se naša crkva optužuje kao činilac koji navodno snosi veliki deo krivice za istorijsku nacionalnu tragediju srpskog naroda i to je jedna optužnica iza koje stoje navodni intelektualni, poluintelektualni krugovi u našem narodu, oni koji sebe smatraju elitom, ali nažalost u velikoj meri su lišeni i ne samo hrišćanske duhovne kulture, nego i nisu uvek baš u posjedu ni opšte kulture. Oni tvrde, takvi krugovi, takvi pojedinci, da je za eroziju srpske nacije kroz istoriju u velikoj meri kriva crkva, jer je tobože po njima crkva ta koja je poistovetila sebe sa nacijom i sve one Srbe ili delove srpskog naroda koji nisu pravoslavne vere odbacila, zabranila im da se smatraju Srbima i kao primjer navode Srbe katolike, da navodno za njihovo nestajanje sa istorijske scene je kriva Srpska pravoslavna crkva, ili pak Srbe muslimanske vere, gde također navode istu takvu optužnicu. Nijedno ni drugo nije tačno. Naša crkva se danas zove Srpska pravoslavna crkva, ona je i kroz svoju istoriju, kroz svoju prošlost, do vremena Svetog Save, a i pred vremena Svetog Save, do vremena kada su naši davni predsi doseljeni na ovaj prostor i kada su primili hrišćanstvo, dakle od tih samih početaka, ona je većinski bila sastavljena od članova i pripadnika srpskog naroda i govornika srpskog jezika, ali baš nikada u svojoj istoriji nije bila isključivo i samo srpska, niti je na tome nastojala. Čak jer to nije bilo ni u nazivu. Naziv koji je danas u upotrebi zvanično postoji tek od 30. godina 20. veka. Ranije su bili u opticaju razni drugi nazivi koje mogu, ako bude
vremena i potrebe i da ovdje navedem i analiziram. I dan danas u našoj pravoslavnoj crkvi, pored Srba, postoje i drugi njeni članovi. Ovdje postoji ne možda velika, ali ipak postoji grčka nacionalna zajednica u Srbiji, grčka dijaspora, i ona pripada našoj crkvi. I ako hoćete grčko-cincarska, kako ko voli da je nazove. Ima i drugih, imamo i među sveštenicima ljudi koji su ruskoga porekla, a danas su pripadnici srpskog naroda. Ima ih i u Beogradu, ima ih i drugde. Imamo i sveštenika u mnogim eparhijama naše crkve, i u Crnoj Gori, i ovdje kod nas u Bačkoj, koji su rodom iz Makedonije, ali služe Bogu i crkvi ovdje, sa nama i među nama, i niti njima smeta što su u većinski srpskoj sredini, niti kome od nas smeta što oni sebe ne osjećaju i ne nazivaju Srbima. Dakle, sve ove optužbe su nepravedne. Ipak, međutim, u jednom određenom smislu, a vidjet ćemo i zašto, to delimično poistovećivanje, tačnije osjećanje dubokog uzajamnog prožimanja između naše crkve i naroda, kao i svakog drugog hrišćanskog naroda i crkve, ne samo naše, je i duhovno bogoslovski, ali i istorijski opravdano i u temeljima. Niti treba praviti ideologiju od jedne dimenzije ove realnosti, niti od druge. Niti dakle treba pošto po to, da bismo se sačuvali od jedne vrste negativnih kritika, crkvu naglašavati kao samo nadnacionalnu ili univerzalnu veličinu, što ona u stvari po svojoj prirodi jeste, dakle negirati njeno prisustvo, njenu ulogu, njen značaj, zračenje u istoriji konkretnog naroda, jer čovečanstvo, rekao, postoji u vidu konkretnih naroda. Niti pak treba, da bismo se zaštitili od druge vrste negativnih kritika, prenaglašavati nacionalni karakter ili nacionalni moment i svesti crkvu, kao ipak suštinski univerzalnu veličinu, u okvire nacionalne institucije. Ona, vršeći svoju osnovnu suštinsku misiju u svetu, to jest šireći evanđelje, carstvo Božje, ostvarujući sebe kao novi način postojanja u Hristu, Duhom Svetim, ujedno, htela ona to ili ne htela, vrši i suštinsku preporađajuću misiju u svakom narodu, a tom broju i u našem narodu. Na taj način ona se u njega ovaploćuje, postaje telo njegovog tela, ali još više duša njegovog organizma. I u tom smislu možemo s pravom da govorimo o određenom prožimanju, dubinskom prožimanju, o tome da crkva bukvalno ostavljajući biološki i sociološki supstrat jednog naroda netaknutim, dajući mu jedan sasvim nov, radikalno nov duhovni sadržaj, stvari čini taj narod u duhovnom smislu, pa donekle i u kulturnom civilizacijskom smislu, novim i drugačijim u odnosu na njegovu prethodnu istoriju, kada većina tog naroda nije bila još hrišćanska. Ostavimo na stranu nas same, mada i mi možemo biti primjer za ovo utvrđenje. Uzmemo samo primjer grčkog naroda. Njegov jezik je ostao bio isti, čak i njegova etnička pripadnost, kako u antičkom periodu, tako i kasnije u hrišćanskom periodu njegove istorije. Ali duhovno, kvalitativno, iznutra, to više nije isti narod. Sve ono što je nekada bila motivaciona snaga i nadahnuće u njegovom stvaralaštvu, recimo antička, velika grčka umetnost, je bila ipak u velikoj meri izraz tadašnje religijske
pripadnosti Grka, vere u olimske bogove i razne druge kultove. I to je sve izraženo u toj vrsti umetnosti i književnosti i filosofije i tako dalje, koja je u tom vremenu cvetala, koja je u svojem vremenu bila vrh tadašnje kulture i civilizacije na Mediteranu. Ali kada je taj narod većinski bio hrišćanizovan, on i dalje stvara, on je i dalje stvaralac, veliki je nosilac kulture. Ali ta nova kultura koju on sada kao većinski hrišćanski narod stvara je drugčije kvalitete i sadržaja. Sasvim su druga djela. Naravno, prelaz je takav da mnogo što od forme, od dostignuća u formalnom, stilističkom smislu se čuva. I ako pogledate, recimo, freske i mozaike iz poznog helenističkog perioda, i pogledate sa najranijom hrišćanskom umetnošću, vidjet ćete mnogo toga zajedničkoga. Taj prelaz je postepen i prirodan. Ali taj novi kvalitet se postepeno sve više i više da konstatovati. Ako je i kod nas, ako je i kod drugih. Htjeli to ljudi ili ne htjeli, hrišćanska vera, ukoliko se ozbiljno doživljava i praktikuje jednom narodu, ostavlja najdublji trag u njegovom biću. Evo, recimo, uzmite kod nas danas, svi smo svjedoci da se u ove naše dane povampiruje težnja ateističke manjine da na neki način ugrozi status, kakav takav status koji je crkva međuvremenu dobila u našem društvu i u državi. To se moglo vidjeti ovih dana na raznim primjerima, na pokušaju koji i dalje traje da se u svaku cenu izbegne vraćanje nepravedno otete crkvene imovine, o jednom neverovatnom ataku na veronauku u školama koja je jedva počela sa velikim teškoćama i problemima da funkcioniše. Ne znam da ćete poverovati, ali mogu da vam kažem s prve ruke, jer sam video te papire, čitao ih ovih dana, jedna grupa sa takvim tendencijama u Ministarstvu prosvete je izradila nacrt novog zakona o veronauci u osnovnim školama, u kojem se predviđaju sljedeće stavke. Prvo, zabranjuje se svaki oblik molitve i verskog obreda u školi. Znači, Sveti Sava, koji je školski praznik u našoj državi, školska slava i danas, morao bi da se obeležava tako da se ne sme otpevati ni svetosavska himna, a kamoli tropa Svetom Savi, a kamoli doneti kolač i žito u školu. Druga formulacija je bila u tom predlogu, koji na sreću, nadam se, neće proći, nego će ostati samo sramna mrlja u analima naših tužnih dana. Ja sam u razgovoru sa ljudima iz Ministarstva prosvete sebi dozvolio izrazi, ako ne voli grube polemike, ali nisam mogao drugčije se izrazim, rekao sam da to predstavlja staljinizam u najčistijem vidu. Povratak na staljinizam u najčistijem vidu. I tu je dalje formulacija da se veroučiteljima, ako su sveštena lica, ima zabraniti ulazak u školu u mantiji. I dalja formulacija još gora, da se zabranjuje u školi svako okupljanje na verskoj osnovi. Znači smo rekli u razgovorima, to znači najbolje ne zabranite veronauku u školi, kažete zabranjuje, jer je veronauka okupljanje na verskoj osnovi. Jer učitelj tumači učenje vere svoje crkve i svoje zajednice. Ne govori on tamo o matematičkim postulatima, niti o fizičkim zakonima, niti ne znam čemu drugom. Govori o sadržaju vere. Dakle, i to je jedan fenomen naših dana, naravno na prosvetnom nacionalnom savjetu takva neverovatna formulacija je odbačena, što je prirodno, tu sede intelektualci, odgovorni ljudi, stvarna neka odgovorna elita našeg naroda, bar neki od njih su iz nje, i tako dalje.
I naravno ima tu još mnogo drugih stvari, da ne pominjem koliki je procenat prisustva nacionalne kulture, njenih stvarnih vrednosti u školskim programima, na televizijama gdje se propagira svakojaki besmisao i sadržaj nedostojan ljudskog bića na raznim pinkovima i ne znam da sve to ima. Dakle, navodim to sve, ne da bih sada tu vršio neku nepotrebnu kritiku i gubio vreme vaše i svoje, nego da pokažem da je naša dužnost da i sebi, to najpre sebi, takvim okolnostima, a zatim i svojim sugrađanima, nezavisno od toga da li su naše braće i sestre po veri ili nisu, obrazložimo stvarni pogled, to ne neki subjektivni kako se kome svidi, nego onakav kakav sledi iz Božjeg otkrivenja i kakav crkva odgovorno zastupa kroz cijelu svoju istoriju. Osnovna istina naše vere, hrišćanske pravoslavne vere, a u krajnjoj liniji svih hrišćana koje možemo brojati, rimokatolike i protestante. Ne možemo, nažalost, sve razne sekte. Neke od njih su uslovno hrišćanske, a neke su već i izgubile tragove hrišćanstva i se oni jedva još razaznaju. Dakle, osnova istina za sve nas jeste vera u to da je Bog sam lično, neposredno ušao u ljudsku istoriju postavši čovjeka, ovaplotivši se, javivši se kao spasitelj sveta u ličnosti Boga čovjeka Isusa Hrista, koji je i osnivač crkve. Dakle, Hristos za nas nije ni mudrac, ni osnivač religije, ni svetac, ni pravednik, ni filosof, ni bilo šta, nego Boga čovjek. Ko to ne veruje, nije hrišćanin. Može on sebi da misli sve što god želi, može biti nameran, možemo ga poštovati, ali hrišćanin sigurno nije. Dakle, ako je to tako, onda treba da se zamislimo nad činjenicom da je ta osnovna istina evanđelja, osnovna istina naše vere, nešto što treba shvatiti u svemu realizmu te činjenice. Šta to znači? Kaže sveti evanđelist Jovan da Logos, večni Sin Božji, postade telo, ovapluti se, postade čovjek. I kaže, nastani se među nama, jer smo slavu njegovu kao jedinorodnoga od Otca, puno blagodati i istine. Znači, ceo Bog na tajanstven, nama neshvatljiv način, ali realan, to je osnovno iskustvo naše vere, nesmestivo smešta sebe u okvire ljudskog bića u njegovoj konkretnoj istorijskoj datosti. Hristos se nije rodio u nekom vakuumu, u nekom apstraktnom praznom prostoru, nego se rodio u određenom vremenu. Evanđelje kaže kad je nastupila punoća vremena u promislu Božje, kad je dakle baš trebalo božanskom promislu da se rodi, ni pre ni posle, i rađa se onda gde je također promisao Božji pripremio čovečanstvo za taj događaj nad svim događajima. U konkretnom narodu, u konkretnoj kulturi, i on po svojoj ljudskoj prirodi pripada tom vremenu, tom narodu, tom jeziku, toj kulturi. To znači da naravno on kao Bog, večni Bog, nije ni ove ni one narodnosti, ali o ljudskoj svojoj prirodi, kao istorijska ličnost, on je iz jevrejskog naroda, nije iz nekog drugog. I on to sam kaže. U razgovoru sa ženom, sa Marijankom, kao da vam to citiram,
u razgovoru sa ženom Samarjankom kaže: vi Samarjani, ti Samarjani su bili, usput da pomenem, neka mešavina Jevreja i drugih okolnih plemena i u verskom pogledu su bili u raskolu sa hramom u Jerusalimu i sa, da kažem tako, legalnom judejskom zajednicom. Toliko je bilo među njima neprijateljstva, netrpeljivosti da Jevreji nisu htjeli da razgovaraju sa Samarjanima. Zato je bilo veliko čuđenje kod apostola kad su vidjeli da on razgovara sa Samarjanim, i to ne sa bilo kim, nego još sa ženom, što je u to vreme po tadašnjim kulturnim obrascima bilo smatrano nepriličnim, nije bilo običajno. Te on kaže toj ženi Samarjanki: vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo. Sad, ko su to mi? To se vidi iz završetka njegove rečenice. Jer je spasenje od Judeja. Spasenje dolazi od Judeja. Dakle, sebe tu u ljudskoj prirodi smatra prirodno pripadnikom Judeja, judejskog naroda, jevrejskog naroda. Ali u isto vreme on ističe univerzalnost svoje misije i vere koju donosi i crkve koju osniva, govoreći na istom mjestu, u istom razgovoru: dolazi čas kada se nećete klanjati Otcu ni na ovoj gori, jer su ti Samarjani vršili svoj kult, svoje bogosluženje na planini Očevare, Garizim, kako već. Garizim u Samariji, dakle misa potpuno izlapeo tamo. Niti kaže u Jerusalimu. Dakle, prevazilazi i svoju pripadnost judejstvu i judejskom narodu. To je bila velika, kažem, nečuvena rečenica. Kazati da pravo klanjanje Bogu neće biti ni u Jerusalimu. I završava svoje tržnice: istinski poklonici Božji klanjati Bogu u duhu i istini. Dakle, obe te dimenzije postoje. Hristos, dakle, kao Bogočovjek, naravno, donosi univerzalno carstvo Božje, sveobuhvatno, koje poziva tu novu zajednicu života i spasenja, sve bez izuzetka. Po vaskrsenju Hristos kaže apostolima: idite, dakle, naučite sve narode, krštavajući u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Sve narode. To je također bilo za savremenike Jevreje neprihvatljivo, jer su oni smatrali da su samo oni nosioci istinite vere, a do tada su i bili, jer su bili monoteisti, najbolje su te reči. A sve druge su prezirali, gledali s visoka, čak nisu imali ni istu reč za pojam naroda, kad je reč o njima samima, kad je reč o drugima. Svoj narod, kao Bogo izabrani narod, su nazivali rečju Am, a ostale sve koji nisu delili njihovu veru su imali sa oznakom Goj, Gojim u množini. Što je imalo uvek pomalo prezriv prizvuk, a ponekada i direktno prezriv, tako da kada prevodimo tekstove Svetog pisma Starog Zaveta, često smo primorani da taj pojam, koji je na grčki prevodu, takozvani Septuaginta, prevodu Svete Storice na grčki, izražen pojmom etnos, etni u množini, da prevodimo ne samo sa narodi, nego neznabošci ili neznabožački narodi, s obzirom na sadržaj tog pojma. Hristos, dakle, je taj novi narod koji se sabira u ime njegovo i postaje telo njegovo, sabrao i, kako kaže knjiga Otkrivenja Ivanov, iskupio Bogu iz svakoga roda i jezika, naroda i plemena.
ako se kaže u Svetom pismu. I u tom novom narodu Božjem, koji je nastavak prirodni onog starozavetnog bogoizabranog naroda, koji je imao dve dimenzije, duhovnu ili versku i etničku ili nacionalnu, to je bio Izrael. Tom, dakle, novom narodu nema više, kaže nam apostol Pavle, Judejina i Grka, Judejina i Jelina. Na drugom mjestu poslanici Kološanima nema Jelina ni Judejina, obrezanja ni neobrezanja, varvarina ni skita, roba ni slobodnjaka, nego je sve u svemu Hristos. U poslanici Galatima se dodaje čak to, nema ni roda ženskoga i muškoga, nego svi su jedan Hristos. To ne znači naravno ukidanje tih prirodnih razlika i razlikovanja, nego znači njihovo prevazilaženje. Nije čovečanstvo i čovek kao biće prestao da postoji konkretno kao muškarac i žena posle Hrista. Nego se ta realnost tako doživljava da se oni izjednačavaju po vrednosti i po dostojanstvu. Žena nije više kako je bila pre u svetu do Hrista, na neki način zapostavljena ili unižena kao ljudsko biće ili obespravljena ili tako dalje. Ne smatra se ni po čemu manje čovekom nego muškarac. I zato je data ta formulacija da nema ni muškoga ni ženskoga roda. U tom smislu, ne da se to ukida. Ta razlika, kažemo, polova, i to je jedna od tema koju bi trebalo ovdje da obradimo s obzirom na razne konfuzije koje se danas namjerno šire. Evo, reći vam jednu nevjerojatnu stvar da pojedini krugovi, slični ovima koje sam malo prepomenuo, pokušavaju da i u školske udžbenike i priručnike ubace teoriju da takozvane alternativne seksualne orijentacije imaju svoje mjesto kao i druge, što je direktno trovanje duša omladine, potpuno beskrupulozno i neodgovorno i besavesno. Dakle, u takvom vremenu treba i ovom temom da se pozabavi. Pogled crkve na brak, na porodicu, na polnost, na rađanje dece, s obzirom na ovu problematiku oko tih, da kažemo, začeća ljudskog života i bića mimo prirodnog načina koji je od Boga dat. Tako da ima mnogo problema, dakle i ta tema će nam da doći na red. Sad samo usput to spominjem. Dakle, isto se to dešava sa pojmom nacionalnog, ono se ne ukida, ali se prevazilazi i obogaćuje ovim novim sadržajem da hrišćani u isto vreme, zadržavajući svoju svest u svom konkretnom etničkom, jezičkom i kulturnom pripadništvu, imaju svest o tome da svi zajedno, ali i da sav rod ljudski zajedno, se činjava jedan veliki, mnogojezični narod Božji. I tu imamo sada opet dva termina u upotrebi, slično u Starom Zavetu, samo ovdje nema više nikakve pežorativne ili pogrdne dimenzije u upotrebi tih termina. Jedan je upravo taj narod Božji, ili prosto narod izbranja, narod dostojanja, laos, tu se laos periusios, tako dalje na grčkom jeziku. I istovremeno se može upotrebiti pojam etnos, u smislu, kao što i mi govorimo, nacija, danas, po latinskom terminu nacija. Naš je narod i latinsko nacija je istog porekla, jer ukazuje na potomstvo na potomke zajedničkih predaka, istih predaka.
Narod znači oni koji su se narodili od istih predaka, koji su šira neka porodica, da kažem, proširena porodica, koji su porod zajedničkih predaka. A to je etimološki i izraz nacio, također dolazi od pojma rađanja. Da ne gubimo mnogo vremena sa tim filološkim datostima, te sa svešću konkretno svoje etničkoj pripadnosti, imamo tu svest pripadnosti narodu Božijem i svest o svejedinstvu. Pri čemu unutar tog razloga naroda Božijega se ne ukidaju one osobenosti koje prirodno postoje, nego se one preobražavaju blagodaću Božjom, tim novim sadržajem života u Hristu i umnožavaju se. To nije osiromašenje, nego obogaćenje. Narod se izdiže iznad svog prirodnog, stvorenog načina postojanja u jedan nadprirodni, božanski nivo postojanja kroz učešće u realnosti Carstva Božja koje tek dolazi i koje očekujemo. Pomenuo sam malo pre da i u Starom Zavetu, u Izraelju, imamo obe te dimenzije. S jedne strane čisto duhovnu, jer osjećanje zajedništva i zajedničke pripadnosti drevni Jevreji do Hrista su prvenstveno zasnivali na veri svog zajedničkog pretka, pravoca Avrama, rodonačelnika svog naroda. I naravno u daljoj analizi ostalih, da kažem, starozavetnih patrijaraka, rodonačelnika iz vremena pre Avrama. Ali Avram je u strogom smislu reći rodonačelnik jevrijskog naroda, sve ono pre njega se krije, da kažem, u tami vekova. Ali zato se i kaže u vreme Hristovo, govorili su Judeji, imamo oca Avrama. To su govorili sa velikim ponosom. A sam Avram je bio nazvan, sam Bog mu je dao taj počasni naziv, otac mnogim narodima. To dakle je duhovna realnost, nije potomstvo po krvi, tako da kažemo. Ali u isto vreme oni su negovali i osjećanje plemenske i etničke zajednice i pripadnosti, osjećajući da su oni ne samo po veri potomci Avrama, nego i direktni potomci. I zato su čak izbjegavali brakove sa drugim narodima, koje su nazivali inoplemenicima, inoplemenim narodima, tuđinskim narodima. To možemo potvrditi mnogim mjestima Starog Zaveta. Ali ipak ni tada ta njihova zajednica nije bila nacionalno potpuno zatvorena, niti isključiva. Sve one pripadnike drugih naroda koji bi prihvatili njihovu veru u jednoga istinitoga Boga, dakle, biblijski, starozavetni monoteizam, oni su prihvatali kao članove izabranog naroda. S tim su ovi nazivani prozelitima, pridošlicama iz drugih naroda. Sva ta realnost, kao sam rekao, prevaziđena je u realnosti Novoga Zaveta. Tu, kao što rekoh, imamo univerzalni narod Božji, rod izabrani, carsko sveštenstvo, narod sveti, narod zadovoljen, koji nekada ne beše narod Božji, a sada je narod Božji, kaže se u drugoj poslanici apostola Petra. Dakle, imamo taj pojam, tako da prvi hrišćani, kada su bili progonjeni zbog svoje vere u Hrista i ispitivani na sudovima, sačuvane su nekim slučajevima u drevnim martirologijima, dakle opisima stradanja i mučeništva ranih hrišćanskih mučenika, sačuvane su i, kažem, beleške ili protokoli
saisleđivanja i suđenja njima. I tu se vidi da na pitanja tih islednika i sudija, koji su bili pagani, bezanošci, koji su htjeli da ih nateraju, da se odreknu vere u Hrista, postavljaju se im razna pitanja. Koje si roda, odakle si, ko su ti roditelji, tako dalje. Oni su na sva ta pitanja odgovarali, ja sam hrišćan. I na pitanje kojem narodu pripadaju, ja sam hrišćan. Taj stav ne odricanja, znalo se kojeg roda i životopisima svih tih drevnih, svetih i mučenika se obično i navodi odakle su bili rodom ili iz kojeg naroda su potekli. Vrlo često se to navodi, ne uvek, ali vrlo često, ali su oni u isto vreme doživljavali crkvu kao tu zajednicu naroda Božjega, sastavljenu od pripadnika svih naroda, kao svoju primarnu pripadnost i određenje. Ponavljam da to ni u kom slučaju ne treba shvatiti u smislu nekakvog odricanja od onog što je prirodni okvir ili prirodna datost i uslovljenost čovjeka. Vi se hteo on to ne hteo, rađa u određenom vremenu, u određenom kulturi, u određenom narodu sa nekim jezikom koji mu je maternji, nego se to prevazilazi i obogaćuje ne bivajući ukinuto. Sad tu je dolazilo do vrlo zanimljivih i različitih transformacija u tom osjećanju narodnosti. Tu je, pored ovog jevrejskog slučaja koji je izuzetno važan, gde se pojam izabranog naroda, pojam Izrailja proširio i crkva se poistovećuje sa Izrailjem, smatra se njegovim nastavkom. Zato se govori da je crkva novi Izrail, Izrail blagodati, i da je ona prirodni nastavak starozavetnog božanskog otkrivenja. Primjer grčkog naroda je tu također vrlo zanimljiv fenomen za analizu i za razmišljanje. Drevni narod, kulturni narod, koji se od praskozorja svoje istorije, od onog barem njenog dela koji nam je poznat, odmah pojavljuje pod raznim imenima. To vidimo uostalom kao što je slučaj i sa nama i sa mnogim narodima. Kod Aristotela na jednom mjestu se kaže, se pominje se narod ili pleme, Grci, Greki, koje neki, kaže on, nazivaju i Jelinima ili Helenima, Ustines, Helinas, Kalusi. To govori opisujući plemena oko Dodone u Epiru. A na drugom mjestu opet kaže obrnutim redom. Helines, Jelini, Heleni, koje veli neki nazivaju i Greki, Grci. Ta paralelna upotreba tih najpred plemenskih naziva, a kasnije zajedničke oznake, jer recimo u vreme kad nastaju Ilijada i Odiseja, još nema zajedničkog naziva za sve koji govore grčkim jezikom. Čas se nazivaju Danajcima, čas Ahejcima, čas raznih drugih naziva, a kasnije se pojavljaju ovi nazivi i oni na kraju preovlađuju, da bi na kraju naziv Elines bio nekako preovlađujući. Međutim, u rano hrišćansko doba, kada je najprije već zahvaljujući misiji apostola Pavla, veliki deo njih bio već hrišćanizovan, a kasnije je taj narod bio potpuno, skoro potpuno hrišćanizovan. Mada ne možemo reći jedan narod baš do kraja potpuno hrišćanizovan. To je jako teško, jer svaki čovjek je slobodan i uvijek je bilo nekim. Nemojmo zaboraviti recimo da je u vreme Konstantina Velikog hrišćana još uvijek bilo manje nego pagana. Ne znam, božaca ili mnogo božaca. Oni su zato bili i nazvani paganima. Pagani znači našem prevodu, šta mislite šta? Seljaci. Selo, van velikih gradova,
nije bilo još hristijanizovano, samo poneki. Zato je naziv pagani, na latinskom pagus je selo, pagani, seljaci, i postao sinonim za te neznabošce, koji još nisu bili hrišćani. Postepeno hrišćani postoji većina, ali paganski kultovi još duboko do ranog srednjeg veka traju. I Platonova akademija traje, 5. 6. veka, i razni kultovi i tako dalje. Pa i kasnije tu i tamo javljaju se razne stvari. Dakle, pošto je za hrišćane pripadnost jedinima po jeziku i po poreklu, po rodu, označavala neku vrstu nehutične identifikacije sa tima koji veruju u mnoštvo lažnih bogova. Jer su još uvijek u većini bili idolopoklonici, to jest pagani. Oni počinju da izbjegavaju naziv koji ukazuje na njihovu stvarnu etničku pripadnost. To jest naziv Elitis, Jelini, Helena. Ne samo to, nego taj naziv postaje nekakav sinonim za paganstvo ili idolopoklonstvo. I mnogi od svetih otaca rane crkve pišu čitave traktate, rasprave, gdje u naslovu imate naziv protiv Jelina. Kao kad smo mi napisali protiv Srba, a sami smo Srbi. Ali tu reč Jelini više nije značila etničku pripadnost, nego versku pripadnost. Sličan fenomen možemo zapaziti već u Novom Zavetu. 4. evanđelju, evanđelju po Jovanu, koji također piše jedan pripadnik jevrejskog naroda, Sveti Jovan Bogoslov. Sva evanđelja su pisali Jevreji, naravno hrišćani, apostoli Hristovi, osim 3. čiji autor je Luka. On nije bio Jevrej, nego Grk. I tu primećujete da pisac 4. evanđelja, koje nastaje već krajem 1. veka, ono je posljednje napisano od sva 4 evanđelja, kada je već došlo do potpunog razlaza između rane hrišćanske crkve i judejske sinagoge, zajednice, posle razorenja hrama u Jerusalimu, ostane, dakle, u 80. godinama 1. veka dolazi do tog razlaza. I on već upotrebljava termin judej i judej kao versku oznaku. Kaže, judeji tako i tako govore u Hristu. Kao da su to neki stranci za njega. Oni nisu po jeziku ni po narodnosti stranci, ali po duhu već jesu to veri. I on ih u nedostatku boljeg izraza naziva tako. Tako je bio slučaj i ovdje sa ovim primjerom grčkog naroda koji navodim kao vrlo interesantan primjer, pogotovo što mi istorijski sa tim narodom neraskidivo povezani i od njega smo hristijanizovani stvarno. Da bi u kasnijem periodu, kada taj narod postaje ne samo jedan od pokorenih naroda Rimske imperije, nego u kulturnom smislu postaje vodeći narod te imperije, što je izraženo onim poznatim stihovima Grecija, Kapta, Laciju, Ferocem, Cepit, kako je pokorena Grčka duhovno pokorila divlji Lacijom, divlje Atine. I njihov jezik i njihova kultura postaju vladajući. Tako da jezik kulturne elite u samom Rimu postaje grčki. Latinski je bio jezik vojske, administracije, državne uprave, tome slično, ali jezik opštenja među obrazovanim ljudima je bio grčki. I svaka porodica koja je držala do svog ugleda mora da ima grčkog pedagoga za svoju djecu. Čak i carevi svoje spise, da kažem, privatnog karaktera pišu na grčkom, ne na latinskom. Poznata Solilokvija Marka Aurelija, dijalozi sa samim sobom i tako dalje. Dakle, oni
postaju ugledni građani Rimske imperije, kulturno vodeći sloj. I naravno jezik se širi svugdje. Na istoku je već vladao vekovima, taj jezik, celom prostoru. Male Azije, Sirije, Palestine, Egipta i tako dalje. Grčki jezik je jezik pismenih ljudi. A u tom što ako govori u kući i na ulici, niko nije vodio računa. Nije bilo drugog pisma u tim širokim oblastima, osim grčkog pisma. Taj jezik postoje, dakle, i u zapadnom delu imperije, u samom Rimu vodeći, međutim, u samom početku hrišćanske istorije pripadnost Rimu još nije bila jasna i sama po sebi razumljiva činjenica. Takozvano rimsko građanstvo je bilo nesmjena socijalna kategorija i privilegija. Apostol Pavle, kao potomak ugledne porodice iz grada Tarsa na istoku Male Azije, iako je Jevrejin rodom, što on naglašava s ponosom, on koji propoveda da u Hristu nema Grka ni Jevrejina, na drugom mjestu da bi istakao drugu dimenziju svog bića, kaže da je on Jevrejin od Jevreja i Farisej od Fariseja, su njegovi preci bili. Ali kad mu je zatrebalo, kad su ga uhapsili, sprovodili tamnicu, on se poziva na to da je on rimski građanin, na pravo rimskog građanstva, znači ne mogu tek tako da ga batinaju bez suda i bez isleđenja, da ga podvrgavaju torturama i tako dalje. On ima bolji status od drugih ispokorenih naroda. Tako da se ne gledali istorijski podacima, postepeno, tokom više vekova, to rimsko građanstvo postaje svojina svih slobodnih ljudi, dakle osim robova. I kada od 5. veka pa nadalje nema više Rimske imperije na zapadu, ona je pala i sam Rim pod vlast raznih germanskih naroda, Barbara, Alariha, Teodoriha i drugih osvajača. Ta Rimska imperija ostaje da postoji samo na istoku, sa prestolnicom u Carigradu, Novom Rimu, koji je Konstantin Veliki, kao što znamo, osnovao, a i taj Konstantin Veliki je pored se ostalo rođen na teritoriji naše današnje Srbije, Nišu, današnje Nišu. Onda Grci, i kad više nema Rima kao prestolnice imperije, kada su oni vodeća nacija, kada postepeno zaboravljaju čak i ono malo latinskog što su pre znali, jer je imperija bila glavno dvojezična, službene upotrebe, da kažem, grčki i latinski, i u školama se uči jedan i drugi. Do Justinijana Velikog, znači do 6. veka, još nekako se znalo nešto latinski u Carigradu, i bar bilo službene upotrebe. Oni i dalje ne nazivaju se ni Jelinima, ni Grcima, nego Romejima, Rimljanima. I to stanje traje do pada Carigrada. Čak i naš car Dušan, koji je svojim osvajanjima, kao što znamo iz istorije, pokušao da on postane car i te dinastičke borbe i slabost koje je došla da iskoristi da dođe on na vlast i da u Carigradu vlada. Nije imao pretenziju da tamo uspostavi neko srpsko carstvo, nego naziva sebe carem Romeja i dodaje i ove koji ne pripadaju toj državi, Srba, Bugara, Arbanasa, tako dalje. Pa i do dana današnjega u kolokvijalnom obliku, u žargonu, u grčkom narodu se može čuti mi smo Romeji, a to znači Rimljani. Dakle, vrlo su neobične. Hoću time da kažem da nacionalno osjećanje na razne oblike, razne transformacije, ali ono što je suštinsko uvek jeste da ostaje svest o pripadnosti telu Hristovom, o zajednici Duha Svetoga, o novoj realnosti koja priziva sve u jedinstvo.
i ta svest se neguje u svim vremenima u crkvi. Ja mogu da kažem iz svog iskustva, a može i od Jovan to da potvrdi, ali jedno vreme bio sa mnom također u Grčkoj, istovremeno smo bili. Toj našoj braći nije ni malo bilo čudno, niti je smetalo što smo mi po rodu Srbi, neki drugi su tamo bili drugo nešto, Rusi ili nešto drugo. Tada je bilo malo tih drugih u Grčkoj. Ostavili su nas kao svoje, samim tim smo pravoslavni. Što smo u jednoj crkvi, što smo sveštenoslужitelji te jedne crkve. Svećam svog skromnog iskustva kako je u jednoj porodici prijateljskoj, koje sam ja bio, da kažem, kao svoj sa svojima, oni su toliko bili, iako su oni znali odakle sam rodom i odakle sam došao, toliko navikli da smo mi svi jedno i da smo mi svi jedan rod u Hristu, da kad sam jedan put na neki telefonski poziv razgovarao telefonom na srpskom, da je domaćica sa nekim blagim čuđenjem rekla, pazite, ovo je naš od sredine govori srpski. Što nisu registrovali da je to stvari moj materni jezik. Ili jedan drugi događaj kad sam negde u centru grada, Atine, vidio se jedan čovek, ko zna iz koje kraje, iz koje provincije, onako po odelu i po manirima se vidjelo da nije odatle, nije iz grada, nego je došao od nekuda. Se traži neku ulicu i njemu se učinilo prirodno da neko svešteno lice koje sveće da upita za tu ulicu. Ali ja nisam znao naravno te sve uličice i to sve. I ja mu kažem, ne znam, ja sam stranac. Kaže, kako stranac? Da si ti pravoslavni sveštenik? Ona, jesam, kaže. Pa ti ne možeš biti stranac. Pravoslavni monah ovdje u Atini nikada nije stranac. Kaže, dakle, njemu je potpuno jasno ovo što smo cijelo vreme ovako teoretski, teološki, čovjeku sa sela ko zna odakle, da je crkva ta u kojoj nema stranaca i nema podele na ove i na one. A u isto vreme on uvažava to da jedan govori o jeziku, drugi o drugim i da pripada ovom ili onom rodu ili plemenu po nekoj ljudskoj pripadnosti. Dakle, u tom smislu osjećanje za otadžbinu i za svoj narod je legitimno. Nije nešto što je deficitarno ili nedovoljno hrišćansko, kao što žele da nam imputiraju sada razni dobronamerni ili češće nedobronamerni ljudi. Ali ona nikad ne smije da se pretvori u novo idolopoklonstvo. Nikada niko nema pravo da u ime ljubavi prema svom narodu i njegovim duhovnim vrednostima, koje taj narod ipak u svom današnjem stanju najviše duguje svom hrišćanskom identitetu, crkvenom identitetu, da neguje prezir ili, ne daj Bože, mržnju prema drugome, koji govori drugim jezikom ili pripada drugom narodu i drugačije kulturi u nekom smislu. Pa takav to bila i nehrišćanska kultura. To je osnovna istina i osnovni naš stav, osnovno držanje. Tako da svima onima koji nas iz svojih pobuda i motiva sa jedne ili druge ekstremne pozicije napadaju, kritikuju, nepravedno optužuju, treba na ovaj način odgovoriti. Ne postoji takva mogućnost da istinski hrišćani mogu da mrze nekoga zato što ne pripada njihovom narodu. A to u isto vreme ne znači da će ti isti hrišćani pristati da budu pasivni kada njihov narod bude žrtva neke nepravde ili agresije ili zločinačkih poduhvata i tome slično. Jer dati život svoj za bližnje svoje, za prijatelje svoje, najveća žrtva po rečima samoga Hrista Spasitelja. Dakle, tu nema mjesta ni za ovu histeriju koju
neguju određeni, nažalost to je danas najčešće fenomen u našem narodu, ima možda i u drugim narodima ponekih, ali kod nas je to baš čitav jedan sloj. A nema mjesta ni za one koji sole pamet i crkvi, šta je crkva, šta je narod, kao da crkva to ne zna najbolje, same iz božanskog otkrivenja, iz evanđelja. Dakle, pripadnost narodu ni najmanje ne ugrožava pripadnost crkvi i obrnuto, pripadnost crkve ne samo što ne smeta razvijanju nacionalne i patriotske svijesti, nego naprotiv, ona je jedini plodno tle za autentičnu i zdravu nacionalnu i patriotsku svijest. U svakom drugom slučaju vrlo lako se ona može pretvoriti u takozvanu ksenofobiju, rasizam, bilo šta, a samo sa ovim hrišćanskim supstratom ona može biti sačuvana od takvih izvjetovljenja. To vidimo i kroz istoriju i do današnjega dana. Zloupotreba crkvene ili verske pripadnosti u svrhe nekog nacionalnog ekspanzionizma je, nažalost, također moguće. Ne samo na nivou odnosa među crkvama hrišćanskim koje nisu u jedinstvu. Mi sami iz naše tužne i novije istorije znamo koliko je to kompleksno bilo pitanje, kako je teško u duši i svijesti našeg naroda da razluči šta je bilo, recimo, sukob međunacionalni, a šta međuverski, to se sve preplitalo, i ko je tu šta zloupotrebljavao i to je slično. Nažalost, to je mogućno i među narodima koji pripadaju istoj crkvi. I među pravoslavlja, a to je bio predmet i rasprave na jednom velikom saboru u Carigradu 1872. kada je doneta odredba da takozvani etnofiletizam, to je nacionalizam motivisan tobože crkvenim razlozima i netrpeljivost na drugim narodima u interiste pravoslavne porodice naroda, se osuđuje strogo kao nešto nedopustivo, kao jeres, eksiološko. Ne treba misliti da je to fenomen samo u istoriji tih odnosa među pravoslavima. Tih trvenja povremeno ima na toj osnovi koja je nezdrava, patološka. Toga ima i kod drugih. Dovoljno je pogledati nekoliko vekova zapadnoevropske istorije pa vidjeti koliko je bilo ratova među narodima iste, rimokatoličke vere, ili među protestantima raznih struja i pravaca i to slično. Dakle, nije to nešto što se tiče samo jednih i drugih, to je iskušenje zajedničko svima. Tu niko nije imao na tako. Ali nas evanđelje Hristovo poziva da ljubavlju to prevazilazimo i da negujući ljubav na svom narodu i negujući ono sve što je u njemu vrednosno, osjećamo istu takvu ljubav i poštovanje prema svemu ono što je evanđelsko i vrednosno u drugim narodima i na kraju treba da poštujemo slobodu i tih drugih i njihovo pravo na samoopredeljenje. Naravno, mi čak, iako nam to nije ni malo prijatno, naprotiv, ne možemo i ne trebamo da sprečimo ni one koji to čine dobrovoljno, ma iz kakvih motiva, želeći da ne pripadaju istoj zajednici koju mi prirodamo. Mi ne možemo ni prema njima da primenimo prirodu silu, iako nismo krivi za to. Niti smo mi krivi za gubljenje srpske nacionalne svijesti kod islamiziranih Srba, niti kod onih koji su bili katolici u Dubrovniku i druge po Primorju. Nismo krivi, ni kao crkva, ni kao narod. To je bio sticaj raznih okolnosti, jednim delom jugoslovenstva ideologije posle Prvog svjetskog rata i tako dalje, da sad ne ulazimo u te analize, nije vreme, ni mesto za to, ali osjećajući da to je bilo destruktivno u ukupnoj istoriji našeg naroda, ne možemo
da ne prihvatimo činjenice onakvima kakve jesu, a kako bile ponekad neprijatne. Suviše sam vas možda dugo zamorio večeras, tema je veoma opširna i opsežna. Hteo sam samo da ukažem da svakako nacionalna svest i samobitnost je mogućna i realna i bez pripadanja hrišćanskoj crkvi i veri. Imamo mnogo naroda koji nisu većini hrišćanski, a ipak imaju svoju samosvest, svoj identitet i danas. Ali u našem slučaju i u slučaju drugih hrišćanskih naroda, koliko god da se mora poštovati sloboda pojedinaca i grupa koja ne žele da imaju ništa sa hrišćanstvom i sa pravoslavljem, htjeli oni ili ne htjeli, samim tim što je većina naroda tokom dugog niza vekova pripadala i danas pripada pravoslavnoj crkvi, fizionomija i dubinski identitet naroda je u velikoj meri formiran i normiran tim elementom. Dakle, mi ovdje ne možemo imati osjećaj kao da smo Saudijska Arabija. Kada smo na terenu gdje je toliko vekova, čak i pre dolaska našeg naroda, znači 20 vekova je ovdje hrišćanstvo. To nešto znači, konkretno. Čak i oni koji se izjašnjavaju kao protivnici hrišćanstva i u našem narodu, nema ih mnogo, ali ih ima, ne mogu da izbjegnu hrišćanske pojmove i hrišćanski ambijent u kojem žive. Umetnost, književnost, kultura naša. To je sve ratopljeno pravoslavlje, hrišćanstvo. Nemoguće je da neko od tih ne znam, za Belog Anđela iz Mileševe ili za neke freske iz nekog drugog manastira ili za neke druge stvari. Čak i u svakodnevnom govoru možete kazati da je i naš jezik na neki način već proizvod hrišćanskog identiteta našeg naroda, u velikoj meri. Zašto mi pri rastanku, kada je nešto na duži vremenski period, kažemo zbogom? Što znači zbogom? Mnogi to upotrebljavaju i ne znajući, uopšte ne razmišljajući što to znači. A to znači da želimo da taj neko bude sa Bogom, u zajednici sa Bogom. I zašto se rastanak kod nas zove drugčije oproštaj? Zato što se vekovima u duhu hrišćanskog učenja i hrišćanske etike pri rastanku govorilo, jedan drugome govorio, oprosti me, čime sam te pozledio. I to je oproštaj, praštanje međusobno. I zašto mi kažemo sahrana, a ne samo pogreb ili ukop ili nešto slično. Sahraniti znači sačuvati. Sačuvati za dan opštega suda, do vaskrslenja i tako dalje. Dakle, gdje god krenemo u najjednostavnijim svakodnevnim tim stvarima čak, svugde je prisutno ono što je hrišćansko u duši i u duhovnom životu naroda. Ali, naravno, mi time nikoga ne porobljavamo, nikoga ne pretimo, nikoga ne primoravamo da to prihvati ako ne želi. Da kažem na kraju jednu anegdotu, koja ovo možda na neki šaljiv način ilustruje. Nekada je sveti starac Vištin putovao vozom, to možda si on bi mogao bolje da ispriča, ali ja sam na prilike ovako zapamtio. I neki mlađi oficir tadašnje vojske ili policajac ili tako nešto je u maniru tog vremena, znači recimo negde 50 i neke ili 60 i neke prošlog veka, smatrao da ima pravo da vređa i ponižava tog nekog nepoznatog, samo što vidi da je to svešteno ili monaško lice. Pa je počeo sa svojim raznim neukusnim aluzijama na popove, ovakve, onakve i tako dalje.
Starac Justin je čitao svoju knjigu i nije reagovao, a taj umeđu vremenu i počeo nekako da se hvali kako je on Srbin, kako je on, ne znam. Onda je već prekipelo bilo starac. I on kaže, njemu vidiš kroz prozor neka goveda tamo pasma. Ti si, brate, Srbin kao i ovi. I oni su Srbi. Po tim istim kriterijima po kojima si ti. Oni pasu travu u srpskoj zemlji. Ti ovdje jedeš hranu srpskog. Ali šta ti imaš od duhovnog sadržaja koji naš narod čini nekom ko zaslužuje pomena među narodima? Imaš eto to da mene koji ga prvi put vidiš vređaš. Jer tako otprilike očevane. Dakle, to ne znači da mi možemo kazati to nisti. Ali mora se uzeti u obzir jedna duhovnost, jedna kultivisanost koju samo hrišćanstvo daje. Navešću da ne navedem samo isključivo primjera iz naše istorije, našeg iskustva. Navešću primjer koji ja lično znam s prve ruke, jednog sad već pokojnog biskupa u Šibeniku u svoje vreme. Zvao se Badurina, koji je u tom vremenu kad su tu bile borbe, Srpska krajina je bila svugdje okolo, Šibeniku su bili Hrvati. I tu je bio ostao samo jedan stariji monak, bolestan, svi su drugi pravoslavni sveštenici monasi bili izišli, uključujući episkopa iz Šibenika. Taj pokojni već odavno, otac Stefan, rodom iz Banata, bio tamo sam i bolestan i u godinama, ali taj biskup je bio čovjek dobre duše i pravo su ćete reći hrišćanski kultivisan čovjek. On je posjećivao tog otac Stefana bez obzira na sve što se dešavalo u tom periodu među Srbima i Hrvatima na tom području. I slao je neku monahinju da mu donese nešto za jelo jer je on bio stari bolestan, tako da. Jednog dana je neko koji uporno tu dosađivao telefonom, pretio, psovao, govorio i tebe ćemo ubiti, tom bolesnom monaku i odlazi odavde, ti si četnik, ti si agresor, ti si ovakav, onakav, ciganin i šta. I desilo se da prilikom posjete taj pokojni Badurina, biskup, odini slušalicu i čuje, mislio da je to taj monah. Malo je slušao te sve psovke i urede. I onda je rekao to ovdje, biskup Badurina, ti koji ovako govoriš jednom sestrenom licu, nisi nikakav, ni katolik, ni Hrvat, ni čovjek. I otvorimo slušalicu. Dakle, imamo na raznim stranama, u raznim prilikama, kod raznih naroda, te slučaje da ljudi, negujući svoju pripadnost, svoj identitet, u isto vreme umeju da uvažavaju i da prihvataju drugoga sa njegovim identitetom. I tome je stvarna veličina kod ljudi. A oni koji tobože sad u ime nekakvih evropskih vrednosti o kojima ne znaju ništa, oni manje ništa, ili od njih poturaju neke svoje, ko zna kakve ideje, svoje marksističke mladosti, koji misle da negovanje takozvanih evropskih vrednosti znači blaćenje, potiranje i negiranje i uništavanje sopstvenog naroda, njegove kulture, njegove identiteta. To su zaista tragikomični slučajevi za svako žaljenje i naravno mora im se pružiti otpor. Mi danas ne možemo gledati ravnodušno šta ko tu govori i pokušava da uradi protiv samog bića naše crkve i našeg naroda. Nako ovo bio, za kakvu frazeologiju se zaklanja. Naravno, nećemo uzvratiti zlom za zlo, ali svim onim legitimnim sredstvima moramo zastupati ono što je istinito i pravedno. Prostor sam bio preopširan, vidim da je to sad potrajalo prilično.
i što u ovom drugom delu sam doticao ne samo osnovnih, da kažemo, doktrinarnih dimenzija ove teme, nego sam zalazio i konkretne izazove današnje vremena, ali mislim da je to neophodno, da mi sve što ovdje razgovaramo, ne razgovaramo samo načelno i uopšteno, nego i radi toga da bismo u konkretnim prilikama našeg života i naših svedočenja, nas samih kao hrišćana i kao pravoslavnih Srba, da bismo mogli da imamo zdrav evanđelski odnos i prema svom narodu i prema drugim narodima i da bismo znali šta je stvarna priroda tog, kažemo, dinamičnog odnosa između crkve i naroda. Svakog naroda pa i našeg naroda. Hvala vam na pažnju. U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva, episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja na temu Crkva i nacija, koje je održao u četvrtak 24. novembra ove godine u svečanoj dvorani Srpskog kulturnog centra Svetog Save u Subotici u okviru ciklusa predavanja na temu Sociološki i etički izazovi pred hrišćanskom sviješću danas.